chama me obi a me funny okay me pentokwa okay me ro me ho kyerɛ me nsa we mo sister station Shira FM na ye me surgery 2012 wow me obi a me ntokwa de okay enti sa me ba home pa na unya me ho asɛmpɔnika Bechem United ye ko ho a me ni omu supporters ni na hijama bom me ba home a me create bibi say me ne fans no enyanti wo beto nsa abo me na say wo decide say wo be wo tu trasem because me obi a me ye funny mo ade a me meye no wo kra wo home team ne kula no wo be feeli like a bedroom rebi na wa pemasem me no odi nkomo pa wo join circle bi ana ade me nwa na me can say bia I was said I was sponsors bia. Oh chairman Pacho me sponsor bia. Wow. Chairman me sponsor bia. Me nem penifo be kasa. Mate chairman. Na ya say ombetuma support wa. Mate chairman me da. Bia be ko bia ne wodi na be di wata bibia. Mate chairman. Me nem penifo be kasa kotoko eku wo mo. Na omo embo. Oh chairman we dey odaro ma me ntwa wa no enra. Okay. Chairman me team ne dey chairman Edamakoma so pa chairman ye veut dire merci à Dieu ça saluer tous les supporters du Kotoko ye dit à tous les supporters du Kotoko de supporter Kotoko avec bon cœur parce que Asante Kotoko c'est une équipe quand tu le supportes et puis tu supportes avec bon cœur tu gagnes bonnes choses dedans. J'ai dit tout merci à supporters du Kotoko, venez au stade, envoyez vos bon cœur pour supporter l'équipe et nous allons évoluer. Je vous dis merci. Edini yesai anwan so TV GH. Yesi edini yesai so TV Ghana. Asante Kotoko we say ye. Asante Kotoko ye. Asante Kotoko ye. Abusia we ga sala me bo Kotoko for na nyom tesi are nye bibia. Many video bi so mbese ye kakra. Eba nya be mapolo nya be biko ni interview bi a wone ebra pani ayo no Kesbin TV yen hwe kakra embra yen hwe ebrantie ne na ho keka asebe wode wo park so ye ko bo di gina park mo ni bre gina mu tese wo kasa bo de support Kotoko man ye fe ya kono no ye ni etu ni ayo hu bi onam eni ye twa ni bi ayo hu no abusia awewo ayo we say nipa be do pa obe do football club bi na se bi na free viase ayo we ya tue ni hupule be bia e we say ko last interview a wo ye etwatoa wa ni bi interview bi wo di film e koye yenti ni mra ye hwe masisia Nana Pole that's your chairman. What say? I'm out more chairman. Na Sauche. Ah, come on. Sauche untu chana. That's the chairman. Yes. Chairman. Yes. Ukotoko support na yemi fekeke. That's the chairman. What? Tiye nipa be 200 a omo pekotoko se ya. Na rugase besi o. Mingasa man from pekotoko. But we no mani e just extraordinary. What? Baby Kotoko beko bia. Ubehu abranti ho. Enna na make one asem wa. Enna me say enhwe o ma me na one word bi kra. Die na ma yes ade no. Me one die na ma yes ade. Ah chama wadalma me da wasi so ma kwanyen. Kata de bi akopam shedo. What? Man close shot man you wuni yes. Ah chama me ana me ko school Abidjan. Ma ko school akovas won 2010 na me prayer me dia betra. So we ka French pa. Me ka French pa, me ka book mu French so. Wow. Ah me asantini ba. Okay. Frite pani kuku mu ha ya. Okay. Eno be wi am mo de kakra mu. Na me ko school Abidjan ya na baga na be he Kotoko match. Oh. Edu me bi na me business. Me ba be fan ne ma me make sure say Kotoko home match ansa na maba. And I say chama ma be di Ghana ha. Enti imagine, e say me ntu kwan biem. Me Ghana ha ya. Enti me de Kotoko ne de me fan de say me papa japade o de agya. Fan se kokofu bi na papa ne ja. Spirit free hin na be show mu sa. Ah chama me na me bobo. Me ko school na me bobo na me tumrika na me dancer. Enti no football ankasa ye me hobby. Bo ankasa no na me obi so a
enam de me fa mu wo Cote d'Ivoire wo ni mu no se me cost stadium musa na se ayemanije e ma mi wure fifi ni e ma bebre a me fam a long story na ball no yemanije I see ana kotoko na nkasa na wo mi di anim me bobo Cote d'Ivoire nyina na me hobby se me bɔ kotoko ansa na ebi kura na manya chance akwa aburuchira amako ti kotoko ne de e wo mi mojam I see serious me wo mi mojam chama se kotoko bobo bia na Pacho say who sponsor bia chama Pacho for now the mini sponsor wa na odu botom sika chama ene ma nkoyi ensu chama me a me kodoma ye ne Aduana Star FA Cup no omu bo me pan me phone me Samsung S21 Ultra ombo kotoko timbas na de me ba Kumasi chama les menu ne franka ne kotoko company ye fence kotoko CEO ana ka kire baba kotoko driver so ma me fo bus nya san kumi o de ntu ko o mo de ma nya hwe chama mi kura mi tonton sansan gina mo si mi tundo ma kotoko enu nti na kotoko match bia me kobi enu anu no ese phone da ho chama phone mi use ni me tablet ene me yam me ni touch phone bia o ma pai me phone so S21 Ultra da o si screen 3005 me go fane nti chama kotoko ne de e o mi di anim dofo bi beboa o ati ma ti chama dofo beboa me nim say ade enchin na dofo bi me da se chama na mi shira o pa chama yes da wa no asi wow na ba bia opponents no supporters no won e ho na wodi agro chama me pa cho esa video ya na no o mu de kan sa asem no sa wo hwedin a brother bi tale dade no ho na me sa wo ne nchen wafa park ho no ba bia stand ya mu hu ye mu shi jaman e ho no ma twere ho home stand ena yomu away stand enti side say no de ba bia me gina no na ho ne away stand home for na no se ho so nye Legon cities home enti na ayese supporters wo ho ni nyina no wafa supporters ni kotoko supporters nko a ma hye de hu Legon city supporters ayi kwa class sports de mo no o mo ti say o mu kwa we enti no ye yi omu home ni ko de said omu bo away enti o ma nko kotoko any Samatex mi hu omu supporters no na chairman pana o ye nyama stadium kra na flag ni na mo bo chairman me kra mi no omu ko promo omu game no radio station be mienu bi e wo krom ho me no omu ko promo game no chairman me mi obi a me funny me pentokwa me ro me ho kire wa me nsa we mo sister station Shira FM na ye me surgery 2012 me obi a me ntokwa de enti sa me ba home pa na unya me ho asampanika Bechem United ye ko ho a me ni omu supporters ni na shijama bom me ba home a me create bibi say me ne fans no enyanti wo beto nsa abo me na say wo decide say wo be wo tu trasem because me obi a me ye funny mo ade a me meye no wo kra wo home team ne kula no obe feeli like a bedroom rebi na wapem asem me no odi nkomo pa wo don circle bi ana chama for now there e nko na wo so to say no circle be na rotu ne circle ni there ono ne circle 76 so me but me kwa we obi akra no say me kobi this e kire mi am de beto platform say me ko no ma we shi me go ayi na say why be fa so am hu be bia kotoko bia me da se chama ade mi kwa no because bia I was said I was sponsors bia chairman pacho mini sponsor bia wow chairman mini sponsor bia me nem penifo be kasa mate chairman na ya say ombetuma support wa mate chairman me da bia be ko bia ni wodi na be di wata bia mate chairman me nem penifo be kasa kotoko ekun wo mu na omo embo chairman we de wadaro ma mi ntwa wa no enra kotoko no ebia ne say ye team yi ba obi hie omu che o made kotoko ye team bia chama wo di akoma pata akira eno ami wo stadium no obi ka che me say panyiri bi se won to jesi ba ko nche me eno obi to jesi we che nipa kro up to now me sim pese me nya ne number meda nipa kro ase ye pon match no ana kotoko team na so mpanyimfo no e de me call dressing room omo so present jesi we ma me enti no meda kotoko mpanyimfo ni nyina ase o ma me ni players ni twitwa pictures ani o ti ma hu se ana chama muso dia mo ye me nano no a promo mi pa nye easy be promo mo me da se pa nya mi shira mo chama ye da se pa nyesi ba kwa we so kwan a nye ya de call Samatex the cronies
Ghana have the coin and the Tosso Miensa. If I never what they call you na sankuno. Aye. He na woko card Timuno. Chama wa would they free I we oh so she be quite kwa sankwa. Krobi wo what tra chama na kwabra ne ma woro me ho ama na ka me boxer na me pia ka. Yeso da teche nyina no ko. Oh chama me hunam nyina ya teche. Ai chama mi blow. Eje ize. Na chama sada ne passe benya ka saba Kumasi. Me be du Kumasi a machi be 3. Wow, kuse. Chama les menu na me friends chama me nya ka sensi be kwayo no so opole. Petaxi si ode your friend sense takwa road no. Petaxi si honum na obenya ka ba obuase abefaka chama nyezi kotoko nyina odi enyezi chama wow imagine say wa ye ohun sei pa no akona kotoko asan ko lose away chama me ba na kwa na ye tin na no me ka che players no me say hey menua say ye kwa away pa na chama say erizazen so metima ka say Kumasi a oni adamfo bia me kwa na me ni di nkomo pa on French na me kaninti zezet ye comment say na zezet omu lusu an ombodro no ohumia no asi ne trase enti place ni hu me kura na se o mantimi ansha na ye omu ya eno say download ye pon match no in fact download so me dana say eno o che me 100 cedi o si poli o ya ade pa chama me team ne de chama edamakoma so pa chama na ebenya on number atobra bejo number e no wedi nkomo mate so ati medasi chama na wo sorry kra no board o kan nyina to for friends mami ok ye veut dire merci à Dieu ça salue tous les supporters du Kotoko ye dit à tous les supporters du Kotoko de supporter Kotoko avec bon cœur. Parce que Asante Kotoko, c'est une équipe, quand tu le supportes et puis tu supportes avec bon cœur, tu gagnes bonnes choses dedans. J'ai dit tout merci à supporter de Kotoko. Venez au stade, envoyez votre bon cœur pour supporter l'équipe et nous allons évoluer. Je vous dis merci. Aïe. Parce que Kotoko est team Kessie. Na où dit Kotoko est tia? On lui envoie da. Oh. La folie dans ce pas. Vas-y. Je dis ouais non na fi yeni team comme. O ba tinsem deso why? Hey. Na o hiri na kan na se motufo. O se wo di wa komba mu hwa na sum le Kotoko na. Esuye. Aye. O si abrantie. Ebesi ne ho bibia besisa. Ebesi. All right. Where you can you know? Abusia kakum eseje kwafo ni mo so tins ma poli kan o dokotoko team no o pe bon da na koma so team da na koma so ti bi no ko pesa na adwene da bia wo so beja kotoko chiri di da ye na kotoko bo ko support team na ni ko ne kra chiri na ko wuwo mo we se GF banifo GF4 obi amfa nansi fom na o ma sa branti wuwo Imani yeti say we Kotoko ntina ye pre bibia ma no da bi ana we Asante de shi de pre no da bi nyina ba ko mo me masa na we tu ntwa mfi o man ni e tu twa basa we football mo Ghana de tu bi twa ma bibi sa ma bi ama football no Ghana football be so de gina be fa ntwa pa de efra ama ball na sa bi timu bi wana ye kama sa na otumfo kan ase bi say aye sisi a black star team na mo man nye kama ni so na mpaja players ni mbobo mo fa mbobo ene obi a woni mbobo so wale so onkunu map team no ma ko fa na team o se ball no o se team no mai aboa ama Ghana football endu akiri ti penifo mu da football association na nyina mo yam wale mpaja Ghana team no Premier League na nyi ye yi mai nyina abusia ye dimbesia la sene so TV e betwa mo so wa hwede akobia so na subscribe channel no na like it na share video no na comment na yeto from bia so TV fan kan no e ba be somo etfo pia. So thank you for watching the video, thank you for subscribing to my channel, and thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.